أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu wa Komori, mjiundao umasiwani. Watukufu wa Komori, mjiundao bonze mwe Komori. Bal wajiundao harumaye inti ya Faransa jimla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama kawaida ti zamba kana ngardu hadisi mbabe kwa lelo insha Allah arumasane zai Komoroni bal hata sane za hunu mahala rikao dori hundu rijundao kazele rarlondi zo hunu sawa ne zilo Moroni zilo Komori. Rindari zamba ukana ngarjo uhadisi suijenne kanto shelanai ngarjo zamba ukana osukwa leo zemada ngizo nne mada nne muhimu ngamjora mbia kaye songi yonjema nyuma samanjia ngamjora mbia ukaye songi yonjema nyuma samanjia ekari enjezele ji ekari bunguze nyido mjorambia kasebon nyuma samanjia. Watukufu wa Komor, mada nende za rihanti wano kwa leo, mada ya mwando de silence ya ho wanzuani wananyasi wanzuani wa daza situation ikaunde iloharmo enti jimla ne sheiduku shaho wanzuani ngarduja ni zovano riwonese chatongesa sheiduku shenshilio ruonese za nongozo ntipia marhaba menji Fatima Hamada eso haringio njema marhaba rionese mbabi ye silence ya Hamada Madi Bolero ne situation iliyo harumenti ya hatu ri nanwe mbabi rionese zabari Hamada Madi Bolero ya Saiduku hauka Bolero oratori mhu wa husu za mferi za husu siasa jimla za nongozi wa rumenti na zentuzamu iso zinu tukaturongo hasidu ngarduja nizobano ruonese. Watukufu wa Komori, ngarinjia umbabi harume situation iliyo harumenti situation ikao ngari juzi sao hawa Komori wenji ngwa juzi sao sheiduku shilono wa bandu ya hoa nzuani ngabu wa Komori wa juzi sao hawa jifikiri yao hawa jirongo zao kana wanzuani mukajishwa tahao wanzuani wasihi wanzuani waheya. Donc utkanza ndenge shabashi nusu kwa leo ruonese ukana ye mana ye point fort ya tsongesa wanzuani wa nusu wa Saiduku arume situation ilo arumenti mlongo mbili ondandra njo zinanua banu haukaya wanzuani valangizo blogundrar inzuani heya blogundrar ngawe globe ya Mohamed Bakar Colonel Bakar ngawe globe ya Sambi ngawe globe ikao yoyo huja heze instansi Hamadu Walu Harmoezi ani dawanu ani wanu Hamasar Kozi wana ndongo donc tikanza nuonese ukana ekale wa Komori anabanu ngabo nongoza jihiri juzi ukabati wa Komori mfikiri wa Komori bandu ya hao kwa tushinda kwa jashinda wazirambua au waziona au wazelewa au waziparisa bien sûr chasisi ri tanta wao ri odlona zirenseignement ri tundao zenongo hili zilio masiwani situation ili haruma enti rotodo zamba ngio tendu
abonge wa situation ilo tendu juzi azali kaende nzuani wokohoro hore jenga zija hafanya msafara haroha huenda harume umra raka jarejei amfikiri kaula dhimu ya rejei jana au leo shavi ambosene ze mushkila zindo jina parce que renseignement maraka nizo ikaubidi kale leo plitari leo ya rejei humasiwani rais azali kajarejei haumtujua kadabanu masihu shazi renseignement kanizo zikaukanti ukana la dhimu ya rejei jana au leo tujua leo banu masihu Allahu alam tukawo katudunga vol za economique kisha ngudungo vol special ni delegation ya juzi azali heden zuani wa Komoro na Sufu Ahmed Abdallah hamtaha yende afanye iftari domoni azali haraya nganjo zinanu wabanu ile pourquoi azali haraya hotonda domoni Sarkozy hamtaha yafanye iftar hau yaswalie juma mtamdu azali haraya pourquoi azali haraya honda domoni anzwani na ihondo hakwa mnaitaya wa hahe haini ndogo haino katieda nzwani ekaroha nzwani rahaje da mdomoni haba hazabar hindi azali yasumani ya haraya ho honda nzwani zabar hindi Sarkozy ya mtahayende mtamdu yafanya iftari mtamdu azali haraya ngardozi jabana kwa sababu amazondrongoze surtout na Sufu Ahmed Abdallah na Sufu Ahmed Abdallah ni mrongoze banu ni mwambie ukana ufukara kwa pamila hurisa mrubani hana Sufu Ahmed Abdallah ukaleo ya honde mongo wa ukana ya udufaria warupia ngarijua we histoire ya Sufu Ahmed Abdallah ngabora tsumuyenshi hona nyile wa hatu shara hundaze renseignement zakanti ukana na Sufu mriaka yani leo fati huo imshashi ya made namna na Sufu Ahmed Abdallah ya kaya namna ya histoire alafu na Sufu Ahmed Abdallah kweli katina nungu yazifikiri huu shange haruma ufarizi na ufari azali ili paske hasambi handraham ekarte ya wole loinu zembio zahe pia ya kekaribu na azali ili ya sambi yani ya enjeze sambi ya hundwa nimbi wanzuani wa himili ya azali wakavati mri ya dunga azali mzuani ya dunga azali hasibabu kana maendeleo ya henti haunrongo njema zifanywa onzuani shau onzuani a majorite 90% wa himili ya azali hasibabu inudia shahusu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi azali harepere tisamba bano harma video ya vira kana azali harambua kuwanrohahe wa mete ya nerer wa mwambia nrabo ngwa mwambia onrabo au kaze biro za domoni pia azali ashindwa yode mana lelo ya na Sufu Ahmed Abdallah na Nurdin Bidilaji azali ato mwazani ato hafili hana domoni ze biro za mtamdu biro nzima bahi diyo Mahmoud Salim Hafi ya kahuijere ndiyo azali ya premier yode mana bo Sarkozy azali ato na hajana ya hujamtamdu parce que haelewa kama mmete ya nerer mweshue wanzuani otrufu wanzuani kama ndo tahamangalie sistemu iliyo harumezi azali donc la réalité kama ndo tahamangalie Mustadrani le fidèle wa azali alafu wandu wa Sarkozy na wanusu ya baundi madimu kwa SRC walionga zija waono kana fidelite ya Mustadrani nge perseu au kabo arma wajavote ya wabaha Mustadrani de la dhimu ya bewa heli ya hawa wajifikiri yao ni heli wambao wandi soti ya balbala ya hukase Mustadrani ya uprepare wandu Sarkozy andiso prepare wandu ya uka ekaza lingodo sima wa dorelwa uu no ili azali yaonekana Mustadrani katina mvu
ili mustadrani ya tinkilo ishwabaha he namna wao wafikiriu sikesi wasanga rewa ukana mpira hao hisa sha enamna wa Sarkozy wabati mrumzuani utoujwa ka Sarkozy na turiahe c'est un délinquant de première catégorie kabati mru utoujwa kana Sarkozy ye mana ya loda ina azali hahanza yaonese wandu wa sambi na sambi ukana ngeo hatende ngosoni na abo wangu wajua uchamfu wa emana Sarkozy akaukaza Sarkozy ndi dabo kai hakaufanya nongoza kiudelenka ni namna Sarkozy aka ministre de l'intérieur Faransa ye periodio ndo bahanu Jamfar Salimu Alawi akaukaziwa Sarkozy wandu wa Sarkozy wandisa ufanya mifaraka ani deila rahamba kai nyama inja putu ani wo hawao wajibanao ese wandu hez na abo kairi he namna hiyo zinjie he namna hiyo wanjitia au balbala wajitinia ojido Sarkozy ngu prepare wandu henda sima wadora uu azalie kangondo hiyo ba mustadrani ngena mvungu anziwa azali hamentene hamba kana honda mtamdu tena hauka mtamdu wa mtrahi juzi ya heze voti zinu za ushi zinu za vira azali hamba kana honda domoni hauka domoni wa mtrahi nasifu Ahmed Abdalla baba ho ya karaisi mahakumi mili rambilwa historia haho ni namna wavuma wada hata waka depute waka vice president l'assemblée nasifu Ahmed Abdalla wahanu warudia umezi udoenda weme ya fatihu habaha na abo tena ngeladhimu onyi wandu wa fatihu tena mdomo ambia mdomo shelizi yakakoya kana mvura hana nasifu Ahmed Abdalla na gawarona wanu yarudia leo donc nasifu Ahmed Abdalla de mwana wa Ahmed Abdalla yasungu hamezi yasungu hamlainifu yasungu hatihindu hasibabu wana kalbajari na wanatikewa mafura wandu wanzuani kwezi wanzuani wanu wabaha karudu taharangalieze namna heze nongozi liyo armenti wandu walunga zijaba hai makandida watanwala izo wanao sikarla wa uzamba waje voti za uhaki waje deila wandu zatu walu Faransa wakuhamba daula ya haki yabo wanzuani nganya entere yinji mjue roli harume situation ilu harumenti habaha karjamba wake mwandu wa wane karjamba shanga bo strategy zinji wanzuani warungo wao wamba otijau do wanzuani walio Faransa watendelo ama metre mshindano wananya shanga bo wanzuani wenji watu ujibi wane situation ilu harumenti ya Komori walonzuani wasaziduku wanzuani haini zihunra wana wanzuani Dr. Salamina Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ngamkotize uhaku tindo wanzuani bahi wahimilia waloda wanazali au kawanga rujua ukaide yode mission for ya wabe hauso ni mazali ya grupu ya Sarkozy ine grupu ya nasifu Ahmed Abdalla neze Salimu Mahmoud Salimu Hafi no wasaya e biti ya hao do sambia rendo tihindu shanga bo wanzuani mwelewa okana zenongonga zendo na imlonzuani masaziduku enga msoziduku hatandi wanzuani azali harenge nzuani haifanya pashe la mbuzi na nyuwenyi nzuani nga nyabo owandu azali warenge nzuani waifanya mapashe la mbuzi na abo wanzuani nga yabo wanzuani nga manzao hindi wanzuani nga manzao hindi hauka situation ilo harumenti kamili ya huso mwenje ngam amini kanzuani ngabo hidza haku rahana ngazija na abo ngazija wandu kwa kozao mwali wandu kwa kozao shanzuani pir wanzuani ngambaki uhatandi
mdaizi haki za hanyu de inu haba hao wandu wanu wa Sarkozy wa muhimu hao wakotengweni wanu Sarkozy olai yankilea hahe sawa ne ya gumsese homa weni ambude muhimu hao wakotengweni bahisha kwa tina hata vision politiki kwa tina hata fikra kwa tina hata marongo tukayonti ya wende science ndunarambie zenongo zilo mujiza zafanywa nzuani ni Asma Nazali ukeka zafanywa mwalika zafanywa ngazija ya ukare yabo kwelinga nyinya haki bwa nzuani mseziduku haini siku ngabwaro hao zevedeti wazibahizo wangazijanu wa mwali na wanzuani onda maore shae ahaku waendao wenji wanzuani hasibabu de maisha maziro ya loharumenti na mrambie umujiza bwanzuani mwafainyu wao ni azali hata masaziduku na mturambia abadizijue ngejua hunda ukana haini mru Sarkozy ngevala paske wakati ya Muhammad Bakari hasambi hakaanza yatie amani harumenti shesi wa shanzwani wao renge shesi wa mateka sambi hafanya za eforzo tipia shesi wa shiroho mihononi hao halafu ba Sarkozy nge na rankuini voyafungwa hasibabu de situation ya kanzuani shahadi wa zakara bala warende na ile maana yafungwa nge na rankuini ukasambi nge populeri nzuani kabati mdu jo shida ya dise uzinzuani kabati mdu jo disa ya haruma politiki haruma voti za masanduku kaka jahimili wani sambi hau sambi wae kawa jo kamri abire vahe Sarkozy wa dubu yabo ngwanzo warende wandu nzuani tihindu wairende nzuani waikadamiza nzuani kabati haki zilo nzuani azali samfuna nzuani paske wandu wa mwimilia wao ti wandu na vision ti wandu wafikiri uye maudu ya henzuani ti wandu wafikiri uye avenir ya hoana walorma za universite wanzuani sha na ritokote ngweni wanzuani ngamlindo hindi mdaize haki za hanyi na vanu ngalazimu wanzuani muelewe ukana kakwelinga mdai haki ngalazimu rangu dahabaha haukabanu eze votis joka huja lazimu zikenzuani shaizo ngazijo azali kana ukana moyo yake hapo mfano mraile wendo kana ukana moyo yake hapo ya do fikiri kangu tahabe nzuani no ngujo fikiri namna ya ushanji constitution wanzuani mperde tena mperde 2021 ngamjo perde 2029 kama sizidu ko namna hiyo abo wanzuani ngamanzao wa Komori wabaki wa mdailieni je wanzuani watukufu mtamdu ngambulia Sarkozy ya do jibu na ujijonesa hasababu rongo hindi nongo dizoro tongo hamba bana na mrambi emba rongo ya injeza wazali emba rongo azali yafanya rangu 2016 hata lelo ya utonge sanzuani mseziduku ngaba harzamba obana wanzuani wanti pia wafungula hizani tuambia ni mwanzuani ngizo pire parce que banu haba wala Junaidi nge directeur general wa Soneleki he jimla ya hemasiwa tingazija bahi wala na mwali na aongazija na mwali ne masiwa pia ya bonzuani ngabo directeur regional mwali ngabo directeur regional ngazija ngabo directeur regional sha Junaidi de directeur general wa he Soneleki estabu ili yule la kuhamba ukana banu haba haitabu kairibo mwenje unutiyo hauka hata nyinyi mahimilia eze ofujari unu ngamtongo ulilia hizani hata nyinyi makauhimilia yegwanzima ngamtongo ulilia hizani kabati Soneleki kwa jafanya listi ya ukana ngabo ze nyumba za ho wandu maopoza kazina uona ngwajo fungula hizani baheze nyumba za he wandu wahimilezi wafungulie wouni mnakanga ngemzima nyido mambaza ali abaki nyi wandu mahimilia ofujari huo ya bole wenu mtido amba ukana kodo ngabo mrumu wa hezi manzani wangu yanambia leo ukanga sina 4 jours maluzini ho centre maluzini ula tiyo ngoni gasina 4 jours karjau na mwenje maluzini umru wa hezi akaudova ze bilezi la endome harmo mijini jonesa na mafoto Facebook lewo inu wa mwenje ba utiyo
kojarema ema opoza bahi shade jimla ya hema siwa ngar aminiu kana retour ya mwa daula kamgwa benze ngujorenga ze disposition za harmo situation ya zenongozilio harmo ile shirika la Sonelec akabando zero sojolo zamba yele obo walotabu ya mwenje ngabo ma opoza wa tuona bahema wandu hezi waonao danyi pia wakomore hejimla ma opposition wa pouvoir ngamfungula wizani nyiru mabazali yabaki nyandu wa hegwa nzima yabole umrati donzishia mwananya message yambe ukana ko donga sina 4 jours karjao na mwenje maluzini moroni rangudu zuneveri karjao na mwenje ema woti mrwa hezi kujambazali yabaki ufikiri ho baki ngufanya mbo baki afanya rangu 2016 hata leo nduna rambeze shajima hawanza ndrejei mananga mi arume suje ya huwa mzuani ngabu wanzuani walonga zija wa investise ngazija zokweli wenji monopoli ya Komori yo ibaki ya sonmo wanzuani sha wanzuani mlonga zija nganye droit ya udaize haki za hema raia wonti pia hejimla hema siwa wanzuani nganya droit mdaize haki nyimlomoroni mtitorenga kari nganyinga zijabo kama na usubuti urongoa zabajo komzi yani mtirongo wendo ngazija mzuani yo ya Komori moroni yo ya Komori mwali yo ya Komori hejimla hema siwa ya hambo amasiwa ya Komori yabo mzuani ulonga zija ye mzuani ulo mwali ye mwali ulo nzuani ye mgazija ulo nzuani au ulo mwali ngena droit ya daize haki za hema wa Komori tukugashangaza usi wandu hamada si wanjume ukana wanzuani msiziduku harume situation ilo harume ntinu azalia renge nzuani haifanya itea ngufanyozi yanzao ebanu nyi wanzuani do mwambuli ya nafasi inu ya fanyozi yanzao bahi mturuku wanahanyu mturuku yeze situation ani ebanu wanzuani kweli msiziduku bahi situation ilo harume ntinu ndaza wanahanyu wafungwa na mrambie ngamjo hamba hadisi banu wanugwa johamba abo ngamto fitna na mtuangalia Mamadou haremo 20 ans shaka résidence surveillée akasu contrôle judiciaire hachililiwa negotiation na jua ohe namna zavira mimi ya jua ohe namna Mamadou akauroha harmo ya pashie wadzima na ministre des affaires étrangères wa shifara ntambo Alain Juppé yakaufurumi ya diplomatie abo ata ancien ministre des affaires étrangères Alain Juppé ancien maire wa Bordeaux yakaurumia diplomatie ya daraja za juu abo hata Mamadou ya pashie kabajabira même pas quelques mois et jugement yefanywa Mamadou haremo 20 ans yahonga bo partialité zabari ndo watu mgazija yaremo 20 ans au ya fungwa yabongo joma ngamto fitna shangara mbauze kweli ngabo wanadamu parce que bande situation ilo harume tena ngabo wanadamu warema azali shawatu wajufanya hata sambia tifungulwa yede mana zanongozi nusto kwenda ngabo wanadamu waloma opposant shawatu wajibiwa tena bo sambia fungwa wenji wala wandu watu wahi waruma wakada wana sambi watu wahi 1 kilo postu wala wandu wakaanza watendezi wa kwa jawahi watendezi wa wao ani ngabo wanadamu wenji rawanzuani rawamwali rawangazija wandu wa karibu na sambi wajibi wadiwa kotize uye umfungwa wa sambi yabo maudu wanzuani ngamjoka usubuti mjuhe mdai hindi ngamjoka udai hindi wanzuani kaka mjadai habaha ikakweli ngamzao mdai ndongo za hanyu dali muda habaha ngoisho wanzuani kwamba safari za hatu hizo za wangazija yabo mzuani wapeu mzuani utihindu ukanga mbulia osarukozi yarenge nzuani ya ikadamize ya irende tihindu daenda anasifu Ahmed Abdalla na bomba bae akabo katina hatarongo yazifanya katika kufuru na dola uso
alafu wanzuani kweli kweli mbuli ya mafujari wao warengenti ya hatu na chesi washahanyu washidanganya wanzuani mseziduku wapo do wanzuani walo Faransa. Donc wanzuani izo tizamba banu mwanama za kisafwani tizamba banu kana as a place johonda ngazordi wa change wa constitution tena batilo article kana kabati vote nzuani shangabo era isi ujoka mgazija tena 2029 na muhimu jamoni 2029 yodo yombabi yokujaona na za kisafwani era isi ujoka ya uo mgazija tena pasko wanzuani kwa mtujwa isho mtsahao wanzuani kamjizinia wono Anisi Shamsudini Salami gouverneur en exercice afungwa sambi afungwa wono Anisi Shamsudini wafanywa plan hata ili atoa miharubatu hata idonda nje oporo ya nzuani hazilwa ikawla dimwe sukuila wandu walewe wanzuani wandu wantipa kadu wanzuani pia shadu wanzuani mlo danya Anisi zabarhindi ya gouverneur en exercice hazilwa atinjo poro ya tundezi loiho. Pourquoi? E wanzuani banu ngamtsongo kabo bahi mtodoro wanahanyu watodoro waro rendo tihindu hatandi mjoka ulamha wanzuani aziao yabo ya dossier ya wanzuani afikiri kaya ekado tarambe dossier ya wanzuani ngadore nga wakati mwinji banu ngaranzori jarmes dossier ya Madame Madi Bolero. Madame Madi Bolero kamto shela nai rango siku yafanywa interview ni Ubeidi ya husu azalia to demisione wa kaenda kandida hata jeondelewa Bolero kajarongo na banu wa Komori nganzo muelewe ngabo wana wa henti kao silencia hao yoifo kana fasiri ikawarongo tena ikeka kana fasiri kumramanda si ritantsa wao ritundao enamna zenongozi zibirao Madame Madi Bolero hasiduku harumazi kampanyi zila hata jehondelelo kabati mdu jamba hamono Bolero baba hanu harongoa hata mabunjilio la bosedele bunjilio la azalila ikoni dilo ya participe bai kamto shela nai heze renseignement marlonizo shaha Madame Madi Bolero hasiduku eske banu Madame Madi hasiduku bahi hau hasiduku he situation iliyo harmanti katu maîtriser hau yenyamade hili la injia putu kabatu jo ila keria saiduku ya daze parce que jokiri mimi enda analizi hangu ne namna ni lona ze falsafa za hangu mimi ngamfikirukana ani jokiri ka Bolero katimongo wakadwe ndai kantida ina fatihu hadisi hau yadofanya kwezo so no fatihu keria jivure jomkini na banu harumaezi sikarla wa uzamba woto kaze klan wakakla ya wandu watanu fulani wakakla ya wandu wararu fulani wandu kume fulani wadore mana otila na jido sha situation ilo harumaezi lelo tizamba banu ka indeezi itona ezi asmana zalinu ya leo inudeezi itona wandu wafikiriu ani wandu wa hezi circle ya hezi ani wato wandu wafikiriu ebala rifanyaje ebala zidohu jangar do hamba henry ebala zijaonga ani kwa bati hata watone manje wadi waze danger wandu wasumana zali halafu yo deba hanu kaoga ani wadi so perde e connaissance hao wa perde yedira kwa tina hata ndo parce que haini ezi woto ka wandu na ikundi wado fikiri warengaze decision hao fikiri uenda waambia ule rais ukana usifanye jao na rifanye inu bainu jao halafu yezinu kaitina wandu amanda wao jomkini hakambose Madame Madi Bolero he kapasite ya hahe ne daraja ya hahe neze posto ya zuru parliament ya Komori bali neza hobonze sidiwa zeka Madame Madi Bolero yaka raisi wa simwa ya kana interim ya 2002 simwa haka premier ministre haka directeur ORTC haka directeur de cabinet chargé de la défense haka secrétaire général wa SOI. Donc est-ce que Bolero et silencia heinu
inuti mengoni mweze nongozi zingamanyao yezi. Mana leo ngoto na mduja gumsese homa weni we akakati na vision ende hapo ngufanya conference de presse hakati dainando etukati daina Fatihu na Najida wasada Abdallah Sheikh Swaleh waude mabani hamsaidie walo haba Harumez ijokiri kadimana bolero ba ya jivura parce que bolero katimongo wauka ende hado ufanya kwezi usoni mwa Fatihu hawe hado kati daina Fatihu ufanya conference de presse wambe hindi donc jom kiniha ukabolero ngunge hadaza saiduku yangalo mpira helureshe hao hauka wenji wa mremao Harumezi ngarjuao ka wanrualo Harumezi kwa tsura liana ngwa remanao jido bahi na mafitna kabati hata mndu fikiri ndongo kati fitna na upeu na rohombi jomkini haka bolero hatojumura kakeria ya baki bahi ingena raya ministre conseiller diplomatique wa rais wa daula ngufanyizo rais zerongora zehazi za rais hajilakwa tawa nuko za politiki na ijende shanga tikaanza nifanye apeli bano nimwambie Ahmad Ahmadi bolero kana untiro wakati waladhimu ya Saiduku au kama nuno wakati unu na abo pranjo ka profite occasion inu nirongoze wandu bound wa opposition nirongoze wandu wa bound ya opposition nionese ukana kijaladi Muhammad Ahmadi bolero aba ya Saiduku kwa kesi cha solo Armentino haini mwana wa hentingu lindwa ya kotize ya fikra ya hae na strategia ya hae nubo buhe arrangement Harumenti ukanga bo problemu Harumenti kaba timu tuelewa ukanga bo problemu ya njia Harumenti balbala ya njia Harumenti rangule 14 janvier uja leo muishia ya opposition makandida wala watano leo waka tini mashongo waonesa ukana ngwa itifaki naungwa jo utende wazamba ndoke maraia na muhime bang ngarjo utende yo point fort ngarjo utende bale 26 Mei kabona ufanywa investiture lazima wafanyie arrangement ya mkanti wa mwelewano naongo tayari babu ya mwelewano Sheikh Asma Nazali na Sheikh Kundishahe kwa tutaha mwelewano yabo watitahe izijojiri yabo makandida ngo unaze plan beza hao unaze plan seza hao parce que karudo taharangalie ho kweli zerongo heli zilio haba hai safara lelo kasiti hama 2019 kasiti hata hama 2019 donc mimi tikaanza ndongoze profiter izo na haba kama ndongoze bound ya maopposant ukabanu namna za situation ilio Harumenti baishwa gumsese homa weni humedi msaidie haja na fikra ya ukainde fikra inu denjema wandu wayiwono kakweli denjema ijo utoa Asma Nazali wandu na renti zila msaidie ya renda wandu wayirumie ya zalia rohe nge wandu wajuse dossier ya msaidie mfano yule namna parce que sikarla wa uzamba onela pour une bonne cause de stratégie ne biswara ya ladhimu wandu wa deranja ya Asma Nazali ne kipwake yabaka leo belu gumola domola weha habala fikra hajahani kamzima na anyi harmoni maopoza hamwambiani kama minga midanyisha bala zeno ngongizo nzirohu la mfano yo example na mrengeze fikra mrumie au mzitarajamu mwoneka kweli ngizo na faida mrumie mtoya Asma Nazali za dunda habo ye kabwa jada ulahaki quelque soit on wao pia ngojo jusu za dossier badi banu hata haba hainu ngabo ma opposa walobala waranzi 2019 hata leo Hassan Ahmadi haka gouverneur ngabo mapesa ya hema fonctionnaire wa Komori ya unjilomba ngabo bulo banki yo dossier lazima ibulwa shayo tide haba Mwinyi Baraka haka gouverneur ngabo dossier zinji ya loni zo hata garashileo kama Mwinyi Baraka raheja jipresente au gouverneur haka paru mahakama shana rediwa ze hizo rangalie objectif yindi onela pour une bonne cause na rifanye strategie hata Asma Nazali ya tolwa shana renti horemana hotilana jido hotilana mikundi na jau wewe ufanjao wewe muiwe mwema leo kiki jau evanu leo kiki kweli arende nai kiki hakada ina Asma Nazali 2019 waremegwa nzima dakol bajeli kabanu
Abdu Soifu hakadaina Asmana Zali mamfukare yabira shaluka tidaina kiki hakadaina Zali juzi shaluka tidaina shabuke jazia ukana mzima ndasi aruma wa position kamru aparisezi kajaka na ujua ujusa dossier ya kiki ili maraia wabenu faruma zabira karjaharaya shahabaha narirumie ze strategies zote pia eka kikido uloda la wakazalia tolo yabor irtim stay irtim rongoze irtifanjao no kabati mdu utohelewa ukana mengoni mweze ndongo za triamvu haruma ze vote zinu za wandu wazida yuka kazibiri nai mengoni mwandu wasaidia haku kiki parce que kiki hende nzuani hafanya ze taratibu za hizo pia ze video zinji za kauroha haruma ze rezo sosio wandu wewe na situation ili haruma nzuani au chamfu wa biranzuani no asibabu kiki yorti hadalane hasibabu kiki au chamfu no ne aibu ya hezi ya Sumani Azalino wanrohe waparwane aibu nku hasibabu kiki kabati mdu to ujua yabole wenu batike ma position wanzoke kiki hakare na Zali juzi na ranzi riangale zinu kejazia yonde raaya hangu kejazia maudu kamura hundrezi yatijuse dossier alafu kikinge inculpende ya paro yeshiliwa shahabaha hizo ndongo ze strategic kezifanyao ne uno msaada muhuya ufanyao neze ndongo yazifanya juzi le heze voti zila ya aibu ya kauruha usoni mwezi Azali no uchamfu wabira ne inu amba ukana ze voti zibiri na hii kiki hakotize fumvuku la ukaezi Azali parwa naibu wanruwa dunia waelewe kaze voti zibiri na hii mengoni mwa kiki wafanya fumvuku wabeha fumvuku donc mimi tijohanza wanruwa heo position watike wakati wado hea harma rezo kiki jau mwenye baraka jau habaha na banu kabati mwanadamu utona histoire haini mwanadamu ngena histoire shanga bu wakati ya lazimu mriambe ya histoire ngabu wakati ya to lazimu mriambe ya histoire olewa haini mwanadamu ngena histoire yawe kale wakiki ngena histoire yawe deli na hamba kama mwenye baraka bahinge na histoire deli na baka mamadunge na histoire parce que mamadu ya histoire ya hiyo ikanti ya ukabana bahara za baunge zifungweni shaka iti haku ya ukana habo yabo haba hanyi wandu mamba okana eli nyi wandu mamba haba ukana ritishilie kiki yabo rishile mamadu na mamadu wange kundanya ani habari za mbawino mamadu ngezifungweni ma20 yawe mana mamadu ya lori zifungweni hindi dabukana ngena ani ngabondongo yambo hafanya mimi tijohanza wandu wazie ze strategie na kikijao ina renge zinu zilio habaha ukana mengoni mo wandu wasaidia ya opposition mengoni mo wandu wa wanambwana mengoni mo wandu wa waniaye watowaze siri za hezi ya parwani aibu ya parwani yafanywa uchamfu kabati mru hamakikia hosaidia hahe hizo deza lazimu wandu wakeni zo habaha kama udu hamadabo kana par exemple ubeidi hare mwambeye ni kiki yabo ubeidi hasa hashitaki na linde hata usikubajo kama mahakama ya au daula ya haki yende ya mshitaki d'accord shahabaha na rangale zinu strategy hindi yabo dizo na hamba banu kaki ulo na yeze diswara za ukana Asmani Azali swabonti yaborti mrumieze fikra zahiri tirumieze taratibu zahiri no ngelazimuri mrumie kikize strategy zahiri kangizo njema shawandu watabukana huka ministry ukawapeu hizo mbali wabo to mwinyi uka governor ukawapeu ukaborogo watofanya njema hata Hassan Hamad ila memshoz waja ila watu saidu kukaturongo hata nduko tujua ka bahanu ya liyo nduko tujua tambari ya maskini ngolewa mama duba hede helilo yole bwele hadulize ndongozo tipia banu zamba banu hafungwa ngare mama 20 yabo ngena problem shabanu eka daula haki ija eske eba heli ni fikiriweka kweli bodo ja daula ya haki Komori engabo mru wa siasa utojo parwa ho mahakama eka mahakama ngao ya kweli ya Rabbi mtuamini
kangabo mru wa daula mru utojo para mahakama harmois ma autorité pia harmois wa rupia wa instance politique pia ma politicien haukaya kabati mru ya rumenti ya Komori yatona dosio mahakama owinchi shekar do katiba no rehamba hena mnayo jao banujao no. Donc yuyo de lazimu wandu wake harman konyo nzima hata hamada zinu haba makandida wakaona na mashongo tizamba bana wakaona na mashongo lelo waonesa ze faliki za hao waonesa wazima wa hao na yomi ngoni mweze ndongo ezi ya Sumana Zali ilo yani yeshuwe hau ya eshuwe daboka ranguba la hata leo we makandida wanu kabaturuha filtrage za henda haruma ezi mengoni mweze ndongo zidiranje o ezi daboka makandida watanu wanu ze ndongo ambao ze faliki walo nizone ze bar na maji wazitaunzi yani serikali kwa tuzi Paris makandida waonesa ukana yetumuye hisa ngwajo fanya apeli haukana woo waishia hizo maraia wamba ngwajo utende woo yawe maraia na mke makini mdorishilia bari sisi ngarojo utende shamitodo zamba banu mimi mikala wa uzamba ukana revolution kaido fanyiwa ni mru wa 70 sha revolution yo fanyiwa ni wandu wa 25 Donc mimi tijohanza wandu wankuraje makandida wanu mana mitizamba bana harumai situation iliyo haba harumenti banu yinu keitsawa ne hadani avaya hez election wanu bare lo voti ze voti zinu wa Komori jimla riyelewa hata wandu walo harumezi hata raisi azaliwa hazikubali harumaire ila RFI ukazibiri nai makandida walu roma gouverneur nusu rama wahora iso watanu wamba kwa warejete eze resultat yaboye meilleure solution habaha do hunda shawiri kaes zinganzao waki amani hunda shawiri heza vira sijobira tena abo habaha kabati namna ijo paro eshape makandida wao watano hai ni solution ya lazimu yoti pia ihundi hengelazimu de makandida watano wakenti washangiriwa Sumana Zali haelewa wabiri errori ya wapare wakenti wa hadisi wajue shawiri ya lazimu zifanyishie zenongoza jiri tena parce que kaona ujua ukubaliana hizo ndizo atazangwa lelo ntini mashongo kena ukiri abaha wamba ukana wajiri voti ze voti zibiri nai hadia Zali nezi wakubali hapo sebo zibiri nai na rejeze wanduda wala wa malbitri no yabo joka uzalo hapo dezila mtu wandu wengi watu anzar zambe yoyo hamba un gouvernement de transition au un gouvernement d'union nationale na gouvernement ya mtanganyiho ili wanrua kateshauri nezijao maudu mkomori ye kana dosio mahakama shaya elewe parce que banu zenongoti do voti bahi banu enti rendwa dakandaka ni kundisha wandu enti ya Komori ireje ingio na itiso keti hama Komori ya hale keti hama yani zenongoza ka hale tidezilio leo hale Komori mru haka ushinda mru jua hurenga mapesa banki ya 3 milioni 4 milioni hutiarma mkobaho nde hata espace ya 200 metres au 300 metres huzungu hao mjua muroni kamili batina hata problemu haba hazenongo hizo kabati mru subuti azifanya yentire de irengwa ni mateka ni mafujari yentire de hawa isungu hama Mexico situation ile hamu Haiti yede helize ngo zili harumenti to kuizo de zongo wanrowa nao zirohe wankaba tuye ngo mundu mangabonro hama ditio ya dosubute fanya vokali hari ni fahamu Junaidi jao maskini Nrohamadi ya wasa ngujujua kaone video ngujujua
alafu mimi tilo hamba ndongo nzima emru ekamru ngujiwe banu yafanye video yani jibu makalima namba 1 tunajibu makalima namba 1 shemru josubu tabengu wani yo Junaid haungu wani yo Belu ngwanzo yanjie vi prive yangu haini siku njo heya banu ngamrongo nutodo zamba mbona fahamu yatinjie vi prive ba mimi anjo amina vi prive nziro za Junaid na tuparo zamba kama mimi nitadonjia mikadonjia mweze vi prive nziro za Junaid yajua ukanga mzijuo nziro swafu za jompata ibude kamro hasubuti hanjia mbona do profite wanarongo lilo atasha wallah mbona njie vi prive yangu yaone siku yode siku mrajo parce que banu ndizo metodo hamba kambuzi ifanya mtenje yokole hasara de mwinyo yabo Junaid de munyize mbuzi kazi budi yazidofanya mitenje ngujo la hasara yeye Junaid kaba mi wana rawazingara sika garenga serma kritiki shakarti haruma rongo za ude yawan shekanga wanza urede Junaid wonga ngujuo wae Junaid wongu juo wae kanga mina sirri dossier nziro za hahe ikawa nge mtoba nzima banu ngamjuo ka Junaid wallahi kaja joroha haruma muda wa miezi 6 wan eze dongo na jozamba banu zijo mtabalbala shaskarna unjarma vi prive wakati dizarabe haban ngasi vanu hau kritike zijiriu ruwenese zifanyia neza tufanyishi kamru mwanzo ya wanie mndu mndu nake mjua mndu ngemru nake mda mndu mime mana nivumba Junaid banu nimkritike uda wani mjuao na mwando nafahamu wana message wa ndrabu hanyu bawo kwa nshangaza kwa nakamunzia ntifanya zinongo zangu inde telefona hangu inde kredi ya hangu ndogo itandaju hangu dubo na kansi wanu swafu nifanya video hii na wakati mjoka ushida nshangaza na haini mwanadamu unijuo au kweli uongu juo kanti na uparo shangaziwa wallahi billahi bosule kanlo na problemu personeli da mina Junaid o wanruwa ndo waelewa o hena mnayo halafu de maana wajoka ujawale hasara watogeza Junaid atuweze nguo bana ama usubuti nzambe mimi ngamkritike Junaid heze bama nalo nizo ngabo wanru wo hamba ukana mimi kala wandoro hamba vimba jini nenjia baba harme tikamili karna ujo inga haini mru hatorenga bama na waheba vuya hengu mkritike ilia change ya wenti ijo change mimi ngamtongo jibaze harme mba jini zo kweli shawi hundo hatu ngamonzo zi change waziero hombi waziopeu kataba Junaid na rohombi aputizi wono kataba Junaid ngufanyo tobia mbiba na kabati mwenje yabonda wakomoridwa habangabo mwenje ngabo wandu banu niwaona obanu walomoroni ngabo wandu banu niwaona walomba jini ngabo wandu niwaona obanu walomo hamahame ngabo wandu walobanu walonzuwani ngabo walomwali banu harme video yangu ino banu abaha na mtwanzi habo mambe ukana zilongora mbao ndabo bangabo mwenje moroni maluzini haba yaweka uja shanga sina 4 jours kojakaya wakomori bosule mwanama sule Asumani wakomori wazoya ukana kamru hambwaze kweli abo ulangudeziwa karjazoya hambila anaze kweli karjazoya zinu namba obanu karjazizoya iyo de mana wandu jina wadongo henda wo prepare wayo wadobe wandu wana message wa menasi na endeni ngamdu jo kalshagaza ndo mufikiri mina yabanu ndongo wao abo mimi ngamndongo ejuka hamba ngujo hamba ejuka hamba ba minja yabanu ni jibizo wandu pia wala nja yabanu ni faidisho wandu pia ejuka ujibu wangu jo jibiwa ejuka ujibu na futu kama timuri yani maîtriser kani yani nifanye video kama tujo kwa ni maîtriser nzie impossible tiyo ngono tizo bosule angalie message ya udungabo uwo mdulo nzuani hamba mzuani kabati mwenje uwege harmale bavula domoni uwo yabo bora hamba Junaid mwema mimi hizo njuao aanzani karme SUG ngamjua ukana ngabo madimku wa hezi waremana ojido wa profite we yanferi ya heze phobie za mamwe za soneleki ili wa zinga manye Junaid wa mterma pieshi kweli Junaid ngurendo nani
kweli Junaidi za situation Junaidi nge incompetent. Junaidi zenongo yazifanya one zefali kizaha henga zione sawa mndu utodwa mana. Ngolewa Junaidi zenongo zahe yazifanya au harmwele sile daho la sonele kidezitonge sawa wakomori walona inudia nae. Haukai situation ilo sonele kine situation ya homwenje ilo harmwele masi wa yonti pia ngiyo kana Junaidi katina kanoporo vumbulando. Haukandi zomsaidie ya hamba gumseseo maweni amba hindi amba kavati ya serikali watotowa ani watowazi atu wa mnika Junaidi yabo ibaki eske banu Junaidi ze mali yankilo auzinu ngutongo urenga ye ya nyisa da ina fatihu na mdaza fatihu demana ya loin toshablu eske ze mali zinu Junaidi ngufanyo ze mali zinjia o mama au kama saidia hazamba baka bati serikali wafanyeza hao eze fobie zinu tizamba bano video ya biraka ze fobie za aja wa mamwe walo warengo wa sawalo brigade de recherche enquête ya bulo na mfanye hata ministre de finance na ministre de l'intérieur enquête inu yendendro bomlone dossier yu parce que itifanyie heje dossier ya Nazra au ke dossier ya Nazra ikana madim kubala wa hezi kwa jatushe wa Nazra de alesha mdudwa eche ye dossier ya série ya Hezele Ngodor ya tongesa walo problem diplomatique entre Madagascar na Komori haba kweli ngabomba uwanzani ya ndrabo sha serikali ya Bushini ngiyo na usiwe sababu de Hezele Ngodor waza tolejeziwa ila tia série haeche directeur wa aeroport shaba kama dimkubala shema dimku wa mglise yeye wa protege wa mglise de heli woto kayo ulu haze hasara ya seri haleze hasara armazelengo da ina Faridi ya Bodo vahe Nazra jahali hasara ngarta hao ba éclairage harumaze feri za husuzeli phobie za soneleki emanao ma agent wakaurenga ze phobie wenda wevili verse warenge mema balonda zao ngabo tuhumo ku la uke directeur general haka okura neze nongo tizamba bano juzi arme video yangu ile ya bili yabo nyinyi mtoanza Junaidi ya vumbulwa nyinyi mtoanza madhamana wahanyu wa rumu yaoze ezektike na wandu wa mnikaoni wana kalbajariho kaka mtoanza wa vumbula na muambie kana wa demission wa roho dhamana wale nizo iso dizo juhamba bano. Donc unaorelewane ukana kozi johuzi bandaza dossier inu wa gendarmerie na muyangali enro ya heze phobie bana Junaidi nge inculpe arme situation inu na Junaidi ngujikazo hakuhuka na heze inu nge intouchable iso kweli nge intouchable parce que ngurengoze mali za nesoneleki ede anyisa da ina fatihu shangari amini ukana azali katulinda ya doambilwa Junaidi kawe mgumjuo mikalao zamba azali katulinda ya mbilwa Junaidi na ngumjuo ngamjuzi so mikalao hamba armaza ferzin kana eske eba kweli ye dossier yinu kena kau apielo abo ni madim kwa lor mwezi ili Junaidi ya langwe miamjuo ka Junaidi bahano ya lauka tusiwa situation hii hauka ngabo hiza hardija ya feria phobie na lidera isi ya rejei hanwe masiwa jerishi eze decision jore ngwabo apre mana kena amjukana bahanu Junaidi ya zingaro yabonyi wanrahe na mlinde mlamba yentu shablu ekasa haizo magobani na dina muhimilie yezi mtitawe mtidatize karti za SRC hauka Junaidi uwele nizo suhamba kana hena mna ya jizweza haini yezi johuja yetore haini yezi yetore nga carte d'adhesion wo uchamfu abo wote mrulo na vision Junaidi sawa nguna leo wana wanu watu wabona wako wanaomba jini wandu wataanla muhaku wanaomba jini riwono abi habewa gouverneur ni PDC tu haba hange CRC ngulindwa
wanu abingulindo haba haya paru wandu hahe ya afanya hama msaidia ye katina parti abi sha paru wandu hahe ya warengeze karti za CRC officiel Hamada Jamfari wonga rijua ukawoti mru hakaru mahazi ya azali ijaha roha hakaru maze alfariya zahahe lewe inungwa mwenge ye CRC yabo azali yeso bonti yabo ngojosha Hamada Jamfari wapia watawa wantu wandu walo na vizio wandu wana tendenerende bahe Shantu wandu hata walo na hata ndongo itoka yonti mba vision kati jidona na upeuna rohombi bye. Donc sisi ngaranzao bake ubenu forme situation ya ezefobie za parisiwa ni maaja wa mamwe wasawarete wanusu ye nyumba ya hemjeni etogole uo tijitogole tijangole nzimabo yakaudolala na huo bivwa juu ya do imprime ze phobia hizo bwana huo ye nyumba hiyo ngemkini hao kana ze 3 mois za mwiso zinu ya ziliba Junaidi ye nyumba ya vwaju ya wo gendarmerie na mdungeze nongozi ndondo watike manziwana muyengwa harumenti hatu baba ni wandu kwa tuyenga wanadamu ngwa ingaozi twabia wanu wa Komori watukiwa heze twabia zilio harumenti no wandu wanu shakabati uyengo mwanadamu suraya haukati jimba joenga manda mwajara ndo hindi sutipero tukahufaru tukaulala kafu shabanga rengao system ni system ilo ni mafujari wanu ni system ilo no wanaharamu wanu ngwa wapeu de mana do denonce ze parisa ze rongo e dossier heze phobia zinu tifanya jana zra na bake ubenufu kweli Junaidi hakotize ze affaire zinu na lengwe jeruo ni kwa nduwa mwimilia wao pia wana mashababi wao pia wabaoze kwezi hizo kama wajusu buti ya rongowe zodi zote hao wankarutumana na mundu watikeza ukambra do anziha yamba ukana ngamwono ngamru anzi haba yamba ukana hari mdudo sasa Tanzania eminga mano nando kamdungono kabo yumani yabo problem wahe shamintumana na mundu ngara denonce wezi jiru arumenti mana banu ngabo delilo ngabo ndo tongo usagiri wamba ukana ngarambao ezambajini bali bane manarivumba wana wambajini haku ili zibone haukayo yo zambajini lazima sisi wambajini der zambe juzi ngabo wandu wafumbuni wani sonipesha wana message wandrabo wa encouragement ngabo wabe hao message za kana wa menace mito jibu mndu wangu mimi kabati ujo kawishangaza kabati mndu kawishangaza ikataba belu katina yafanya mbajini ikataba idi na dhamu mahamitano ya ka vice president wa Sambi katina yafanya mbajini mndu jarambiezo wazafanywa mndu naturambia fanywa mndu narambia fanywa tukubana kabati za ushangaza wandu kabati za udo beha message mweti ya system ga lewo inuri wono uchamfu wa ubira wa ambassador ya Ethiopia izo dossier yo satiani so ipanga banu mana tienshi Ethiopia wakati mwinchi ngamjoze system ziro harmu ambassador ya Ethiopia zinu za roha tena Lubna Yazidi ya Zamba izo ngurdu kauzi benua zetu zijawizo yabona mtodo hima moyo mbaga mwani wandu wao mana banu si wasaya karikati banu ngaramba uze nongozino izo ngora zipua rezina preuve kataba Junaidi nyumba ya Angolais ya kaudu imprimer ze phobie Junaidi de alive nyumba pendant 3 mois voiju karibu na Amfagi yabo ngabora zipo banu walone dossier yo le brigade de recherche yabo tskarkar na wanzaniho warambia zene ngo helizi avance banu heli mritwali yaoni Buku kabati batike mashangaza bana baraka kapturongo abantu rishangaze wandu ngarongo abantu rishashirishe zijiriu rambe ezibirao rambe zerongozo tipia watike bata udo shangaza wandu kabati ujo ka ushangaza wandu mndu kutolemba ndwahe kwa maharibia hija banu mtofungua kabati umeyo mndu kabati ani zinrongo kao watike mashangaza shayo utuhanza mjombahe hauzuki wahe hau mananya hau kuze wahe yavumbulwa na ingi na dhamana za daula na mwambia ya demisione
namwambia demission vanu rizamba ngarizambao vanu zinongozi sanga zishanjeu uharahafu kabati mndulo na dhamana za daula ulaloesi wa komori yao hata wenjia harumazentizi nuriliyo habaha wadongo ukau halenu ikawa komori kwa tiwenji na inge warohe manango wahara zonongorezele wao zijuao gabo hata warenga wandu walona wandu special wadongo ja warenga mu aeroport vum wonjo magari ni directe wachilo wara hawa komori oja waona wasijo wara huu harumaza aeroport pia walwa communauté comoria eso yabo ngabo stabilité harumeti yabo kabati stabilité donc kunyi mtwanza wandu wa humanduza nyua vumbulwa ayo mnamtawe namwambie wazie vanu rakaza donc nganzio yabo Mwenyezi Mungu mjori nika zihairi zahe yetu muhinu inshallah Mwenyezi Mungu yarikusudie zahairi Mwenyezi Mungu yari iwe mafura mema kama kwa benzo mwezi mtukufunu keze tumurafunga zirengwa akawa Mwenyezi Mungu amba aswaumu li yunia haheyeye ndo ujere yunia haheyeye bidhati ndo ujuka uiswarifu bainga rumba Mwenyezi Mungu yarijaili yezi hairi za hahe tumuhinu inshallah Mwenyezi Mungu yarikusudie ze jokana na hairi nasi walumu lopitali Mwenyezi Mungu yawe unono Mwenyezi Mungu yajaili wanzu ume Mungu ya wabe wanzu wana Mungu ya wabe wanzu washe Mungu ya wabe inshallah Mwenyezi Mungu na jaili wandu walomu muzitandani walozirewe muzitandani Mungu ya wakusudie unono wa hairi na baraka inshallah taala Mwenyezi Mungu ya kusudie emasiwa ya hatu hairi na baraka yatowe masiwa hizani yaribe maboma na wa imani wajowe behensi hatu hule inshallah Mwenyezi Mungu ya jailie wandu wado janza ngeo dohonda wandu waranze kamgwa benze mbona jailie yarishajizeni yaridwanza na yensi hatu kamgwa benze rodojulana kabanu sisi wazima wandu wado elewa kabanu kabati mru yengo mru shabanu ngari yenga we systemu mbi na ufujari ulio harumenti yensi hatu hale idovumbulu andro haba hamre yeba mimkomori mbugutu ambao kana ai dola hai bwana wala dola dictatori wala yaka inu afrikani wala mkorompi wa Faransa hende helize nongoza ambao pia harumaze teruliozi wala de premier korompi wa Faransa rais ulo hanyola Mwenyezi Mungu na jailensi hatu iromi hono ni hahe kamgwa benzer do vumbulondro insha Allah taala ngardo wona na hairi na baraka tena o tumunjema ya hairi karna sina urongo wa tena mpaka ya idibire ya bongari la hana wabanu idil mubaraka sinina banda sinina Mwenyezi Mungu narinkeze hairi insha Allah taala wanaofahamu